بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muminunge maikanbalun mi silsilage terein algon med wahadakan gastukufa wekamalaki Ummahaathul Mu'mineen Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha ge sirata begutu ikmana kiwes hasaba nasabagutun arahunnevi ma materi bekamale ikmana ge siratuga faha kore waram materi hadisatake hinga fawa ma materi bekamale ikmana kis ikmana ki Zainab bint Jahsh ibn Ri'ab ibn Ya'mar ibn Sabrah එකමනායකි බනු අසදුවන්හාගේ බේකමල මේ එකමනාගේ මෑකමනායකි උමයිමතු බින්තු අබ්දුල් මුත්තල් ඉබ්න් හාෂිම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ බොඩ්දාතා ෆුළු ඒ උමයිමාගේ දරිකමලුගේ තෙරේගේ හිමනි වඩා ගන්නවා බේකමල මෙකලේගේ ෆානා නසබගතුන් ගුලිවඩාගෙන් ෆාවා හසබා නසබගතුන් අරාහුන්නයි මෑම්මතිරි බේකමලේ Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anhaik ikumana duniya eliken dekodagam foni hijrage 30 tinghar kuriga ikumanage ailage befulunge terega istame tarikhu mashhur fawa Abdullah ibn Jahsh radiyallahu ta'ala anhu min wadaganno ay ekadeg fanu akhin ekadeg fanu shahid wadagam fawani Uhud hanguramak shahidunge terega nabiy sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Jahsh mi ekadeg fanunge mi bodbe befulu ei Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu debe kalun ek qabrega waladawa fone ekmanaga nam fulaki barrakamuga waridun asawe nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmanaga nam fulu Zainab ge nam fula badlu kurabi adi ekmanaga kunniya gotuga Ummul Hakam minam beenun kurekamga ekmanaki Islam kumuge emme kuriga Islam wadagen bekamun teri himen wadagen na bekabalen adi emme furtamanna Madina hijra wadagen bekabalun ge terega himen wadaganama maammaturi bekamale Ummul Mu'mineen Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha ikwanaki nabiy sallallahu alayhi wasallam ge kuriga kaawne fule kurba fawa bekamale ikwana kaawne fule kurba fani Zaid bin Haritha ki nabiy sallallahu alayhi wasallam ge ale gotuga hunnavi bekale ekadeg fan minimum kurba nabiy sallallahu alayhi wasallam ge darikale gotuga ekadeg fan heddevi ei kuriga Islam kamge kuriga arabinge terega onna tabanni gusul emihunge terega mihaku dariyakan hadafikam gowana hisam fishing ufan dariyege darajen emihuka ade varatoma huriha kamge kaawni haram buma huriha guluntekegga emiheki ufan dariya fadem belewigende mi usulun nabiy sallallahu alayhi wasallam Zaid bin Haritha ekaleg faanunge darikalekkumuga heddewima hisam feriyen mi makka mujtamaga Zaid gufana kiya olani Zaid bin Muhammad nabiy sallallahu alayhi wasallam ekade fan deke warabboda lobful wadagannawa mi ekade fana kaawne kuddum kantatta hamayesseyes khud nabiy sallallahu alayhi wasallam Zainab fanu gata wadagen ekade fanu kaawne ful kuddebi ekan hamayeswa Zainab fanu kaawne ekade fana kuddebi hennames mi devekamalunaki daraja go tumara tafat devekamal igmane ki demfiri kamalunna ki wara tafa demfiri kamalun nabiy sallallahu alayhi wasallam ge minimum kuri alu zaidaki ei ale hama hemme mi algon men tafatu gotun fene Zainab ge fanaki hasaba nasaba gotun arahunne waram matweri bekamal ehma mi kaawni ge hikmetta go terega tarikh ilmarin bayan kurafawe ei nabiy sallallahu alayhi wasallam benum fulo arabin ge terega mi tafatu ijtimai gotun onna tafatu mi warabboda wifa onnati eba koda kuran igmane ki darja gotun tafat mihunna kaawani kurun am usulok emihun terega mi onna kamennu eki ennames mista konnaki e darajaga ebbe kanebbe ka tafat kurben jehene bay nunka nabiy sallallahu alayhi wasallam Zainab fana ekaleg fanunge mi kholeg fan minun kuri alu ei mi Zaid fana kaawani koddewun hagetuga mikan saafoyen goswa men uskurin denne fedin eden fir kabalunge tafatu daraja gotun tafatuma tobi gotun tafatuma ekugaves mi ehem ekama hore edebe fulunge detirega ma boda kawanige hamajuh menna duskoloku dirolum fawga
Zaid gufan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ariha wadagen ekmana warikure bumuge izna fulaka edi wadagen adi e khiyalu ekam beenum fulegen Nabiya sallallahu alaihi wasallam arihuga ekan ekalefan wadagen hosheedobe ennes Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekamakan ebbas wade nugannawa ekalefan beenum fulwani e kaawani fuluga Zaid gufan demi honno ennes Nabiya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala angafa engiyoma ekalefan engi wadagennawa mi Zaidu gufanu Nabi asmari wadagatum ekadek fan vidaloi mi ittaqillaha wa amsik alayka zawjak Allah subhanahu wa ta'ala birwati washi adi kaleg fanu ambikamala hifatta washi bari nukura washi den mi Nabi sallallahu alaihi wasallam nigota ekadek fana hadis kuravi ehen efoga mi ekadek fanu diri nuulegen ede me kaawani ruulegen dia Zaid gufan ekmana warikure me Nabiya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala e kaawani ruulegen daane kama e kaawanya fahuga ekale gufan ekmana kaawani bella gatuman Allah subhanahu wa ta'ala iradu kurwa fawakan ekale gufan ango afoti ekale gufan ek engi wada gannawa ekan hen hingana ekan Allah subhanahu wa ta'ala ango afa bihinduga enames Nabiya sallallahu alaihi wasallam kaawani fulu rula levuma Zaid gufan irshad nudevvi em irshad devuma fahuga e kaawani fulu kurvijjikamu gawanama ekale gufan beenum fulu wegin e kaawani fulu rula likamu ga wegin gadan ekamanaya ekale gufan kaawani bellagot mattaka egota mistan uterega wahag dekem fashana di munafiqun khassakum e wahag ekale gufan nispeko dakam fara ehma Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekan ekale gufan nafsu fuluga Furba Wanghana Kurbi, Iwahaki Kalefan, Bayan Nukurba, and was a Kalefan, Egivadaganava, Allah subhanahu wa ta'ala, Ekan Egota Hingavanaka. Then Kit Quran Allah subhanahu wa ta'ala, Ayabba Levi, Nisurat al Ahzab, Getiris Habana, Kavanage, Kavanya Behegotu. Comex Nabia sallallahu alayhi wasallam, Kaniful Ekmana Vegan, the Zaidufan Ekmana, Varikurabaf, Ekmanaga, Idda Hamaum, Nabia sallallahu alayhi wasallam, Ekmanaga, Kavanifula. Husha alubwa fonubevi hama Zaid gufan anekkas ekamana gari Zaid gufan fonubema ekale gufan warabboda ekama ladufulugam wadagen ennames Nabiya sallallahu alaihi wasallam amur kurvima ekale gufan Zaid gufan gata wadagen ekamana hunnevi mi roshi fiyo mattaka fu mode tayyar kuran komani wadagen vidalu timan kale gufanuge macca warabboda laduetikam verifa wakama e Nabiya sallallahu alaihi wasallam amikamana gotuga ekamana ikhtiyar kurwa wahaka vidaluyima ekamanage habata materikan ekadek fanuge hippulu macca beriwegen dia e hisabum feshigen Nabiya sallallahu alaihi wasallam abikamanage gotuga ekadek fanu feni wadagen e habata qaduru gotun ekadek fanu zainab fanu muamalat kurve adi wadagen ekamanaya furugas debba hunnawagen Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekamanaya kaani fula mushaluwa kam wahaka ekamana garihuga ekadek fanu dennevi dennewmu Zainab fanu me vidalwani me timankamana kaawani fulen nukurabwaname ebiskame nukurabwaname Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga istikhara nokoshe den ekamana ge kologa namaz kurumattaka khas kuraifa watana ekamana wadagi e kaawani fula meduga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga istikhara kurevi adi istikhara kurevumuge kankan hingamun danikon Allah subhanahu wa ta'ala kit qur'anuga Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekmanage kaawani fulu koddevikam gawahaka aaya bawali wal ahzab surah 37 Allah subhanahu wa ta'ala hi kurafani wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshahu falamma qada zaydun minha wataran zawwajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا مياتك باني الله يميهك إسلام دينك هداية دبا أدي يميهك مچ كليك فان هيوكن دبا فميها به زيدك فانواك كليك فان ودالو هندو هدم كرباش تبا أميها دوكن نولا تباك أميها دوكن نولا تباك غاتوغا بانداش كورين إيش بيان دي فدين adi Allah taqwa riwashe adi Allah faalo kurabwana ekante kalege faana hippuluga wanghana kurome Allah subhanahu wa ta'ala kalege faana ekamana kaarun fulu koddewana kamaga wahake kalege faana bayan koshe nudevva ekane kalege faana hippuluga wanghana kuravi
adi mistakun de kalefana birufulugen wada ganate egmane ki me nabiy sallallahu alaihi wasallam zain bufana kana balla gatima mistagun teren munafiqun hassakun ewaha dakkana kafirun ewaha dakkana emihun bunane me muhammadu gufana ekelegfanu ge darikalun warikuri miheka kawani kuriye එහෙම එකන් එකලෙක ෆාන ස්ඛුදු උඳගු ෆුළුයි අදි මිස්තකුන්ගේ මලාමාත එකලෙක ෆාන කම්බොඩ වඩාගන්නේ දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ හික්කරවනි මේ බිරුෆුළුගන් වඩාගන්නවන් ජේ ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අදි කලෙක ෆාන බිරුෆුළු ගතුන් හග්ගු කම්බොඩි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙකේ ෆහේ සයිද් එකමනායා කෑවනි කිබෙන් බේරුම ෆුද්දි හිඳුගා මානේ කෑවනි කුරවා අම්බේ ගොතුගා එකමනා බේනු කුරම ෆෝගා ekmana warikor iddahamawun timan raskalaange kalegefana ekmanage kawani koddevime ei mu'minunnan euren darinkaman hadagen ule mihunge ambinge kibayin eurenge beerume fudda wariko findu euronna kawani kurumuga faafe nekka enge umattake adi allah amur fulaki hinganevi amur fulekkamugave tanfiz kurne amur fulekkamugave embima tabanni usulun mistakun daringotuga hadagen ulun usul mi ayatunge hisam ferigen batil wegen diyei adi efada usuloko miho kawani ku faves efada mi dariyaku gotuga emen balan ulo miho kawani kurma foga semiyo wariko idda hamojjikama gowanama emiheka kawani kurun ei evs masale nuka ei hudde wegen wa kamekkam mi ayatuka bayan wegen diye em nabiy sallallahu alaihi wasallam mistakunge e malamata mistakun ehem bonafaneti ekleg faanu kambodu wadagen hunnevi ehem hunnawanikon allah subhanahu wa ta'ala එකමනාගේ කෑවනි ෆුළු උඩුන් එකමනාගේ කෑවනි ෆුළු කංකන් තර්තිබ් කරවෙගෙන දියයි එහෙම බීම මේ ඉල්මර විදාලෆා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එවස් ආයතේ වංහනා කුරබ්වාන එකමුග වානම මේ ආයෙන් එකලේ ෆාන වංහනා කුරවි එන්නවස් එකලේ ෆානුන්ගේ ඒ හිප්පුළුගා ඒවා කන්තෙබස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවනි මේ ආයතුක බයන් කරවා හදි මිස්තකුන්ගේ ෆරාතුන් දෙකෙවෙන වාහකයක මෙදු එකලේ ෆාන හිප්පුළුගා කම්බොඩුම්ස් එවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ ආයතුක බයන් කරවා දෙන් Zainab fanu kawani migota Allah subhanahu wa ta'ala uduga ekalaange tadbir kurwa nimmawafa usulum ekawani ekalaange koddevvikan Qur'anuga bayan koddevu Nabiya sallallahu alaihi wasallam Zainab fanu gata wadagen ekmanaga ariha bed wadagen ebbe sizune kanula ei bimuga ekawani ebbeskame hinga fenne kawani ge wali kawani ge hekinga tuka ebbeskame algon menge am usulum mehinga kawani ge ebbeskame kumi bimuga hinga fenne Allah subhanahu wa ta'ala ekawani fulu koddevum Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekmana gata ved wadagen ebbes kala iznen hodduma kanula ei mihar ekmalek faanuge amikamalun kamuga wati obati zeteri akhurna akhtum Zainab faanuge mi kawani fulu mi ekmanage makwa matirikamuge terega warak ginefara ekmana faaha kurwa fawa kamek Nabiya sallallahu alaihi wasallam ekmanaya kawani kurevun ei Allah subhanahu wa ta'ala ekmanaya koddevi kawani kamugawati emima duniyega tibi eheniyen abeme kamalun naki bimuga e bebe kamalunge waliyunna bimuga tibi insanun tartib kurbagen kurfawa kawani fuluta ehennabes ne Zainab bin Jahsh Allah ta'ala anhage kawani naki Allah subhanahu wa ta'ala koddevwa fawa kawani fule embima ekamaki ekmanage makka matirikama gwaha dakkaru algommen faaha kollanje kame Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge mi kawani fulak එහෙම හිසම් ෆෙරිගෙන් මේ කාවණිගේ හික්ම අමන වර්ණங்கள் එයින් ගොස්සා මොති එයි මිදෙන්නේ තබන්නේ ගොසූලු එක්ක බාතිල් කරවුන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ කාවණි ෆුලුගේ zariyaයි මේ කීත කුර්ආනුගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සූරතුල් අහ්සාබ් ගේ ෆස්සන ආයතුක උදුඋහුම් ලිආබායිහිම් හුව අක්සතු ඉන්ද අල්ලාහ් තිබාමිහුම් මීහුන් එමිහුන් බෆාන නිස්බෙක්කො ගෝවා උලේෂේ මිගොත බාවලෝ මහමය සයිදු ගෆාන අස්සාබේ කලුන් මේ තෙරේග වෙස්සදී ඒ ජමානුගා nan kiyamun diyai Zaid ibn Muhammad effoga den ekade faanu ge namfulo faaga Nabi aslam namfulo kenigen diya Zaid ibn Haritha ge namun mistu ekade faana gwa ulumbesh adi Nabi sallallahu alaihi wasallam ei emihun gwa ulun faden ebbes firihim beek fulegge bafakalu nuka Qur'an ge Allah subhanahu wa ta'ala bayan kure wei al ahzab ge 40 ekade faanu ge darderikalum firihin darderikalum wani tuppulu umurga avahara wegen gossa emima emihun ibuna faden ebbes bodet firihenu utere mihege bafakal ekkamu ekayfanu wada nugonnawakam al ahzab ge 40 ayatu Allah subhanahu wa ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum tibamin bodet firihenu kure ebbes mihege bafakalun kamuga ekalege faanu Muhammadu faanu we wada nugonnawai
ehbima e goa goun ei rangolu mi gome nun kamuga nisbekura nisbatun ei nisben ei baatiluga nisbatek kamuga qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala kanelu nabiy sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin zainab bin jahsh Allah ta'ala anha kanu ballagam fawani hijrain timwana aharuga kamuga tarikh fettoga zikru kurifa adi ei hijrain fasfana aharu kamuga bes bayan kurifawe ei zulqa'da mahuga kamuga tarikh fettoga zikru kurifa loba disitira khurna ukhtum mi kawani fula fahuga mi zainab bin jahsh Allah ta'ala anha nabiy sallallahu alaihi wasallam gekola wadagiru ekadek faanwani kurin kanu fulote kurwa falgon men isse bayan kurede fade egotum ekmanage mi kanu fulaki nabiy sallallahu alaihi wasallam kurwe habwana kanu ful ek mi kanu fulu kuriga mi khadijatu faana sauda bin zam'aya aisha faana hafsatu faana adi zainab bint khuzaimaya ummu salamaya mi bebe kamarunna nabiy sallallahu alaihi wasallam wani kanu fulu kurwa ekmanage walima behegotun algomen faha kollam je nukta engwe nabiy sallallahu alaihi wasallam evves kawani fulegge walima kawani fuluga algon meke kawani party walima zainab bin jahsh Allah ta'ala anha kawani fulawar wakim boda nubaba kombe ekmana kawani fuluga war bodu walima ekade fan bebebi mi bay tarihi mi riwayat toga sirat fettoga me bakariye katle bikamas faridun asawe egmane ge henin kanu fulo to tankole saada ko gende ko muga mi kanu fulo kankan tankole boda gende ko asawe dwar gine befulun ekade faanuge mi kawani ge dawata wada ko muga daw devi ko muga istafat riwayat to khabar asa komas mi kawani fuloge mi walima ge hadisaya mi kit qur'an ge ayat baalum hadisaya ka guli fahem mi nukta awun fa kolla imam bukhari muslim riwa qura fa anas ki faanuge farapul vidalu nabiy sallallahu alaihi wasallam zainab bin jahsha kawani kore mafoga ekadek faanunge mi kawani fuluge walimaya bebe fuluna dawah debbi egotun dawah dei be fulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kola wede wadagen e be fulun fariqulum gendevi mi fariqulum fahuga mi nabiy sallallahu alaihi wasallam beenum fuluwi astu hagigatuga fariqulum fahuga e be fulun nikmi wadaganno enwa sebe fulun fariqulum fahugas egetere ವರ್ಗಿನ ಬೇಫುಳು ekadek faana wahakulu dakkon geekoluk terega madukuram fette ekadek faana eka undugu fulu den nabiy sallallahu alaihi wasallam tedu wadage nikmu wadagati sebe fulu nikmu wadagatu ekadek faana isharatek kuram ekadek faana dadu fulugam wadaganna wahak vidalwa anus faana vidalwa faani me nabiy sallallahu alaihi wasallam nikmu wadagen fa anekka wadagen irugawa sebe fulung tereng bayaku madukuravagen tibbe kama ekade faana ehne amerika bolun gaata wadagen fa anekka emuri wadagen gurus bayakoma geeterege tibbe ekade faana ekon undugu fulu eden anake ekade faana nikmu wadagatuma fahoga mi bebe fulun e baaki tibbe be fulun sige kolo nikmu wadagen manus faana vidalu timanna nabiy sallallahu alaihi wadagen khabar devvime e be fulun ge nikmu wadagen fikam khabar devvima nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kolo wede wadagatima den timan kale faana anus faana vidalu ne ke faana khadimi timan kale faana ekade faana ge kotri kola ekade faana ge kola wede wadagatuma a hinduga timan kale faana ge kola wede wadagatu mana kurevegen diye hijab ge ay bawalu nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kola wede wadagatu kuriga izna hoddum ge ayen Allah subhanahu wa ta'ala bawale be kamonna khas kureifa farda ge ay bawalevegen diye ei mi surat al-ahzab ge fansa istimana agon mitanga mi nukta mi faha kollani ammukon imanuk anhen kabalum fardawban Allah subhanahu wa ta'ala amur kurafani hijab ekkon hashigon niwakun amur kurafani ekabang irshad debafani ege iturun khassa hijaben ei nabiy sallallahu alaihi wasallam abe mi kabalunna suwal kurakam gwana me kabalunna wahadakka kam gwana hijabegge fahatun suwal kurman angoafen ayateki ekambonna khassa kurafa hijabe hemi ay bawalewun ekay fanuge gekologe terega ashabe ekron muamala kuranji goy bayan kurabba mi zainab faanu mi kawene hadisa gulin bayan kure bay riwayato gasawe mi nabiy sallallahu alaihi wasallam amikawunu zainab bin jahsh ta'ala anha innabi mi ane farata moonuful amburu bagen fara dimada moonuful labbagen waraggineru innan jehi wadagen e befulu nikmu wada gannonde embima migota wade nikme ulun mi ayata foga manawegen die fardaga fahatun nuni ebekamonna wahage dekewun manawegen dige ekologu teregaves كيت قرآن الأحزاب فانساس تمر آياتك الله سبحانه وتعالى قرآن يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إمام جميستكم نتبامه النبي يقول ترى بعد نولش يقول تك بعد نولش إلا أن يؤذر لكم تبامه إذن دبي جهالة جمروي إلى طعام كائتشك
غير ناظرين إناه إجيكولو تريك هكات لتشيك حركات تبلمك بدلوك كايتشك الدعوة ديوجا بدودا النواش ولكن إذا دعيتم فادخلوا تبامهن كايتشك الدعوة ديوجا كمغوان مهن كمك تبامهم الناش فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا كايتشك الدعوة ديوجا بدودا النواش فإذا طعمتم تبامهم كان أود وجه كمغوان فانتشروا جاي نكم جنداش ولا مستأنسين لحديث كليك فانا واحدك متوقع جيتريغا فريق المفوق ماغينير مرد نكراش إن ذلكم كان يؤذي النبي إكن نبيا وندقوا كبكم غاوي فيستحي منكم إكليفا لدوتي ودا غنويتي بامن غاتو غداشي ودالوا والله لا يستحي من الحق الله سبحانه وتعالى حق بيانكم لدوتي ودي نغنوي وإذا سألتموهن متاعا لكملنا تبامهم مدلكا كمكا بيكتو سوال كرا كمغوانا فاسألوهن من وراء حجاب حجاب قفاتهم كبرنا سوال كرا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إجت بيكلون هتكشا إكملون هتك طاهركم بودي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله لتبامن الله رسول أندوكرم هدب جنوي ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ذيك ليك فانا فوقا هيك ليك فانو أمي كملون ترين بس بيكملك كعون كرمكي هدب جنب كمنونه إن ذلكم كان عند الله عظيما وكشر إكن الله سبحانه وتعالى حضرتك بودو جنب كمكم قوي برواية نقول كريفاي بخاري مسلم يعني ما زينب فانوගේ කෑවණීගේ වලීමා ගුලිගෙන් බාවරුණු ආයතෙමි එකමනාගේ මෑක්කෝ මතිරිකම්ගේ තිරේග මේ හාදිසා ඉල්මුරින් බයන් කුරාෆ මිහාරු එකමනා දිරි ඔලොම ගෙන්දවලි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙකොලොග එකලේග ෆානුගේ අබේමි කම්බලුන්ගේ තිරේග ඔබ දිස්ජතරි අඛුනා අඛතු එකමනාගේ මෑක්කම ගවාහක අගමන වර්ගිනා දෙක්කිදාර එන්නමස් අලගොන් මෙන් ආම්මුකෝ මීහෙගේ මෑක්කම ගවාහක දක්කාර එමීහෙක එම්මෙ බොඩ මෑක්කමග වාද කුරා ෆරාත්තකුගේ බහොර මී බස්ෆුලකි වරම් මුහිම් නුක්තයි අවබනගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිරේගේ එම්මෙ බොඩ එමි වාදවරිකම මෑක්කම මතිරිකම අරාහුන්නේ බේකමලෙන් ආයිෂා අල්ලාහ් තාලා අන්හායික එකමනාගේ දෝෆුලුන් زينب فانو واق بيان كراهون زينب فانا كي مي هوريها كمك گاوس مي عائشة فانا وادو كرا بيفول اگمانه كي خود එකමන عائشة فانوس දෙක වඩා ගන්නවා මෑක්කවා මතිරිකම ගයයි අදි එහෙනින් මෑක්කමුග තිමන් කලේග ෆානා නබිය තිමන් කමනාය නබිය සල්ලල්ලාහු අමීම කබලුන් තිරෙන් එම්මෙ බොඩ මතිවරිකමුග වාදු කරවා බේකමලකි زينب بن جحش කව එන්නමස් එකමනාග දෝෆුලුම් බස් زينب فانا වනි තාරීෆුග බස් එතබ්බාර බස් ෆුර්තකේ مي وارد ويناس مي أقول من كوريغ ذكر كفوان نبي صلى الله عليه وسلم عشت فانو كوتشي كولغا إنما دوهوغا هنوا دوهوغا مسلمون هديا إكليغ فانو فنوا واهكيا مي حادثة أقول هنغافو رباي واهكت مي حادثة واهكتوكم باي ميتا من أقول كورين كم إكس أقول من مي حادثة أقول لكم مي واهكيا ما سربودا ميكم فاهغوي مي نبي صلى الله عليه وسلم أريهوغا مي واهك شكوا كورمتك إم فرتم إبيكمن مي دنوني أم سلمة طال عنها إواهك نبي صلى الله عليه وسلم شكوا كوريما كورين أقول من إيه فاه كفانة إكده فانة كم دفار سච්ච විදාලන තිම්මන පාර අයිස්තුෆාන මෑක්කම වාක බයන් කොද්දෙ එවරන් වේගෙන් දෙන් එක් බේක් කලුන් මේ වඩාගෙන නෙවි එබේකමලු වඩාගෙන නෙවි නබි අසම් දරිකමලු ෆාතුම් ෆාන අරිහ ෆාතුම් ෆාන වසනෙක එකමලෙක ෆාන අරිහුග මේ වාහක ශක්වා දෙන්නේම අයිස්තුෆාන දෙ එකදේ ෆාන දොබ්ෆුලා වාහක විදාලොයිම එකමනාවස් ටිප වඩාගෙන නෙවි දෙන් අනෙක්ක එකමලු මේ වඩාගෙන වනි زينب بن جحش غاري هم اشكوا كورمට زينب بن جحش عائشة فانوගේ شكوا عائشة فانا بهي ගොතු මන එකමනා කරවා කමනු නබි අසම් කරවා කමස් එකමනා හුන්නව එකමනා ගෙකොලග නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හුන්නව අදුග මුස්ලිම් හදියා ෆොනවාති එකමුග එහෙපතන් ඒගො නොහද්දවාන් මුමින් මුස්ලිමුන් අංගවාශය කියාෆ නබි අසස් මරියගම شكوا කරන එම්බිම عائشة فانا ගොළුමුරි කමෙග්ග එවාගේ දෙක්කෝ මට්ටක مي වඩාගන්නවනි زينب بن جحش الله تعالى عنها එහෙන් අමෙම කබලුන් ෆරාප්පු එහෙම මිහාර මොති අස්තු ආයිෂ්තු ෆානා මි කමා මි ගුලනිස් එහෙන් නමස් මි කමුග එකමන වඩාග තීමාවස් ආයිෂ්තු ෆානා එකමන තාරීෆ් කුරෙවි එකමන විදාලවනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගරිහ زينب ෆාන වඩාගතේ වහී التي كانت تساميني منهن නබිය සමේකොනුන් තෙරෙන් තිමන් කලේග ෆානා منزلة كتم في منزلة كتم إما بڑا وعد كربا بيكملك إكمناي منزلة كتم درجة كتم نبي صلى الله عليه وسلم أمي مكبل مترين تيمن كمناي عايش تكفان إما بڑا وعد كربا بيكملك زينب بن جحش الله تعالى عنها دين بداروني ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب تيمن كمنا دكوده نغنومه دين وري كمغا
Zainab gufana vorwer man ebbes bekamale wa atqa lillahi Allah taqwa ebbes bekamale dekewade nugonne Zainab gufana vore wa astaqa hadithan adi basfuluga tedwari bekamale dekewade nugonnome wa awsala rahimi adi rahimuga gulum demehettumuga ekamana ebbore man matiri bekamale dekewade nugonnome wa a'zama sadaqatan wa ashadda ibtidalan li nafsiha fi al-amal alladhi tasaddaqu bihi wa taqarrab ilayhi adi mi mistakunna sodaga kurumuga ekmana abbar wakim rangolu matiri befule dekode nugonnam ekmanaga avilla appulu maseke kurabagen sodaga kurumattaka fasa hoddawa mi Allah subhanahu wa ta'ala nge sodaga adugotun kuttum hasil kurwa bekamale timanka dekfan dekode nugonnome ekmana abbar ware map bekamale eme warabboda ta'rif kuravi mi Aisha Allah ta'ala anha Zainab gufana mi maqamu gaves ekmana be kamege shakwa kurum wadaga timas haladuges ekmana ta'rif kuravi ennemes en nukta fa ko idaloni ma ada sawratan min haddin kanat fiha tusri' minha al-fayya ei ekmanage min ekmanaga war ruli awmuge sife fiyewe e rulige sawum bay fara kankan kurege dimag ehm enukta Aisha tufan fa kure vehennemes ekmanage makwa matirikam waaka khud Aisha Allah anha ekmanaya waada kurabwa bekamlege dufulum vidalumaki hagiyatu ekmanage makwa matirikam dehekod dekam hame aykuga Aisha tufanunge na dimag emme nurakkantiri hadisa ki ifkuge hadisa ei ekmanage isterifuluga mi gazufuge tuhumati olwegen dia hadisa man zinege tuhumati olwegen dia hadisa mi hadisa ga Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tufana behegotun suwal korwe Zainab bin Jahsh e gwahaka hagigata behegotun adi ekmana feniwadagen yoda ganwa ecche vidawluma Aisha behegotun mitang balwa ameme kabalun ebbe kabalun an ebbe kabalaka waadu kurwa erugaves ebebe kabalunge tedurikama wafatirikam Aisha tufana mikam faahu kore vidaloi Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mitanges faahu kore Nabi sallallahu alaihi wasallam ameme kabalun tere Zainab bin Jahsh timankamanaya daraja gotun emme boda waadu kurwa bekamala en names timankamana behegotun Nabi sallallahu ekmanaya suwal kurwima Allah subhanahu wa ta'ala ekmanage warowarikama zahidukum ekmanage makka matirikam usaw ekmana wani Allah subhanahu wa ta'ala himay kurwafe timankamanage abetuga wahadekunga Nabi sallallahu alaihi wasallam ekmanaya ashtufan abedun suwal kuren vidalwe ya Rasulullah ahmi nafsi ahmi sam'i wa basari timange kamfata timange lo tiyakamun timanna salamek kora hushi megmane ki timange lolan nufennechi timan kamfat iwada nugonna wahake dogu wahake haddawagin timan kamana nudakwa hushi mi timan kona vidalwa basfulaki tedu basfule vidalu wallahi Allah gandi vidalu ma alimtu illa khairan Aisha Allah ta'ala nahaga farapulun timan kamanayen heyokame nuni ingi wadagen fennet ikkamanayaki heyo ma matveri bekamaleke mi heyokamuga waadu kurwa erugas ebekam ikkamana Aisha tukfana ta'rif kurbi vidalu qalat Aisha wa hiya allati kanat tusamini min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asamahu Allah bil wara ikkamanayati man kamanay waadu kurwa bekamaleki nabiy sallallahu alaihi wasallam terega makka matirikamuga names ekmana warowar ekam sobun Allah subhanahu wa ta'ala ekmana salam kurbi ekmana mikam salam kurbi ekmana ge ukhtung tereng himna bint Jahsh Allah ta'ala anha nabiy sallallahu alaihi wasallam gami amikabalum Aisha tufanunga behegotun dekewun wahaka terege ekmana wahak dekke wahak mitanga Aisha tufanu faha kurafe e halak mihun terege manake wahaka terega emihunge na baari mihun terega himna bint Jahsh mini wada gannawa ekamu Zainab bint Jahsh ekamu salam wada gannawi mi Nabi sallallahu amikamale gotuga hunna adi Aisha taranha waada kurwa maqamag hunna bas ekmana wani hagigatuga mi rakka terikam hoddawa lobadi zeteri akhunna akhtu mi ekmana sirategi sawara diga sirate algon men khulasa ko dannawale to masih Quran kurige issu bayan bediya bay bebe kamalunga siratuga Aisha tufana Hafsa tufana sirat sawlum fa ko Allah fan khasa Hafsa tufana wa dikir wa ko Allah fan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab faanunge gekkologa maama hippawa kaman adi maamutuga hippeyima ebebe kamalun ei mi nubawastuwa kaaichi gwahak vidalum kit Qur'anuga surat tahrim Allah subhanahu wa ta'ala mi maamu fariqulu manawe gatiti ekama behegotun Qur'anuga Allah ta'ala ay bawalik ei Zainab faanu gekkologa ekamana Nabi Zainab faanu gekkologa Nabi sallallahu alaihi wasallam hippawa maamuya behegotun warude fawa ayatin ayatikis hem eiwes ekamana siratuga faha kulunje nukta algon men mi kamanage mi wahaka nimmalum puriga
ekmanage hayapulun isse bayan wedi sadaqatu wa ekmana ki nabiya sallallahu alaihi wasallam abiyem kamalunge tereng sodaga kurumuga emme bodan arahunnawi bekam nabiya sallallahu alaihi wasallam ge amim kamalunge tereng ekalege faana emme awha baddaluwane bekamalaka behegotun nabiya sallallahu alaihi wasallam suwa ekalege faana hadis qurafe aisha tu faana farapulun warude fawa mi riwayat emmi sahih muslim ga vidalwani قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كنا لحاقا بي أطول كنا يدا تي كبلون ترين تي منك لك فانا إما أوها بدل واني تي بامن ترين إما أديكو بيكملك هين أديس كوربي إجمانك تي منك لك فانا دنيا دو كورب فوقا إما أوها دنيا دو كورب وانا بيكملك تي بامن ترين إما أديكو بيكملك إما أبول ديكو بيكملك دين عائشة بدالوي قالت فكنا يتطاولن أيتهن أطول دين أمي كبلونج تريغا إيجي تريغ إما أبول ديكو بيكملكي كوباتو وعدا كوربي مانكي مي بي روايتو غاسويت مي بي كملون نبي أصلا دنيا دو كورم فوغا إم بيكمل جيكولوك وڈاگم فيام فارو كاريم بيگنو كاري جيوڈاگ أبول مچن هلوا كاكتو إما إسكولون ديگي إما مچن أفورني كاكتو إيگودن إما أبول ديكو بيكملكي كوباتو مين ألوا كمغاوي عشتوان ودالواني فكانت أطولنا يدا زينب تمام ترين أبول ديكو بيكملكي زينب غفانه لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق هني إكمنا أبول مسي كربا هودا واتش سدغا كربا إنس بير روايتو غاس ميتنون بيكملون زينب غفانه كم أبول ديجي إنجي وداغنو مي එකමකු බයි රිවායතු ගාස්සවේ එබේකමරුන්නක් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිතාංගේ මුරාදු කුරවි අප්පුළු දිගුමුගු මුරාදිකි කොබෑකන් එබේකවන අස්සු කෂවර යකීම් වි මේ එකමන දුනිය දු කුරවි මේ එයි මේ සහී බුඛාරීග රිවායන් ආස්සව බස්ෆුලග්ග එකම එබේකමරුග තෙරෙන් එමෙ අප්පුළු දිගි සෞදාකම වාරිදුන් ආස්සවේ එහෙම මේ දෙරිවායත් ජමා කුරවවාෆා ඉල්මුරින් විදාලව ෆවනි මේ මාධ්‍ය කොතුන් අතුගේ සයිස බලාෆිකම ගවානම එම්මෙ අප්පුළු දිගු බේකමලකි සෞදා බින් ජමාකම එහෙනමස් සදගාතු කොතුන් බලාෆිකම ගවානම එම්මෙ දීලති බේකමලකි සයිනබ් බින් ජහ්ෂකම එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ අප්පුළු දිගුකමගේ මුරාදු එකදේ හදීස් කරේ බස්ෆුල එබේකමන කෂෝරගෙන් දී නබිය සසම් දුනි දු කරම ෆෝග එම්මෙ ෆර්තමාන දුනි දු කරේ බේකමලකි Ummahaathul Mu'mineen بنت جحش رضي الله عنها نبي سافر يهون كاشور وجه بيكم ولا كاشور وداعم في نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري بيكم ولا كي إما جيران سو دعاء كوري بيكم ولا كان أي زينب بنت جحش كان إذا كمان أجا مكة ما تريكم مين حديث أمس إنجن قصة إكمان أجا علم فلان على قبل نظر هنقالا كم قانا ما إكمان أمس حديث رواق كوربا فوا بيكم ولا mi egiterega ekuma riwaakur hadis bas fultoge adadu ei 11 kamuga waridun assawe egiterega bukhari muslim de hadisage ittifaqu fawe adi ekumanaga farapulun mi hadis riwaakure beefulunge terega ekumanage ibn akhi muhammad ibn abdullah ibn jahsh darikal muhammad kunu bekalen adi habiba ummul mu'minin habiba allah ta'ala anha ekumanaga farapulun hadis riwaakura fa adi zainab bintu abi salama अबू सलमागे दरिकमलुं ज़ैनब एकमनागे मी फरापुलुं हदीस सिवा कुराफ कमगो हम एकमना दुनिया दो कुराफ वनी हिजरइन विहिवन आहारोग एकमनागो मुरफुलकी फंसास तिंहार फुलकमगा वारिदोंग असवे एम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम फुर्तमान बदलुवी बेकमलकी एकमना फस्तान ओडीफावनी अलबqiyoga उमर फान एकमनाग मच्च कष्टमाद कुरबी मी अदि एकमनागे මේ අවහාරවමුන් දුනේ දූකර මොර්ෆාන එලාන කරේකවනි මේ එකමනාගේ මහරමුන්ගේ තෙරෙම්වා බේකලකු නූනි එකමනා කෂ්ණමාද එකමනා වලලෙවම නික්ම වඩාගෙන නිකමගේ නුවානකම එයි එකමලුන්ගේ මේ නිවාවරිකම උමර ගුෆාන වරබඩ බාරවල අෆාති එනොස් මේ එකම එකදෙක ෆාන බයන් කරවුන මේ හබෂාග මේ අංහෙනක් මරවජ්ජිකම ගවානම ඒ එකමනාගේ හෂිකොළ නුෆෙන්න ගොත ගෑකොළග නොජේ ගොත නාෂ හෙදිගෙන් ni egmati fotikan ngala niwa kurwe genda kam egota me umorok fana denne onima egota ekam kurwe ekmana hashkologe ebbes batta mennenge egota matin niwa kurwa egota haddawa den ekay fana mistakun engevi anikhuruju ala ummikum tibamihunge mamiha kashnamad kurwe mattaka emme mistakun nikmodagat madem mistakun nikme ekmana macha kashnamad kurwe kurinda nefade ekmana macha imam boy kashnamad kurwe umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu
ekmanage sodagak kurewma baru ele minbarun mi tarif fatta nakul kureyfawe ekmana vidaloi umar gufana timan kamanaya kafune fonuwana kama bele umar gufana kafun fonuwa kama gwana timan kamana rakkateri kurafa kafun sodagak kurashe ekmanage mi feran kolwe sodagak kurama ekmana wasiya kure kama waradun assawe radiyallahu anha wa ardaha Allah subhanahu wa ta'ala ekmanaya هيو جزاء مبر كرواش أدي إكمنا فدين صدقاكم هيو فوروا تقوى وري دين وري عداوة تريكا دشمنكا مدوغس أدي كوباتو ألغون منا وعدا كرامي هكا مغاويس تدو بس بونمو هو توفيق الله سبحانه مركو دباش هذا وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته